खुलुमबाय खुलुमहरबाय गासैनिसिमबो। बे समाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांनि न'आवहा खैराबारि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि दैदेननायाव आरो खैराबारि ओनसोलनिनो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बिजेपि खालामनाय बिपिएफ खालामनाय आरो गोदान सोद्रोमा गासै 12 जन जों माने गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि सोद्रोमा लोगोसे जोंनि खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गेलेमु नेहाथारि मानगोनां बिथां मोनहांसा बर' बिथांमोन गासैखौबो दिनै चिफ सारनि नुजाथिनायाव जोङो बिथांमोनखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जोङो बरायनानै लाबाय आरो चिफ सारा बिथांमोनखौ बरायदों। दा बे समावहा जोङो बिथांमोन गासैनिसिमबो जोङो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों, बरायदों, आसा खालामदों जोंनि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ बिथांमोननि जगदाननि गेजेरजों जोङो जोंनि समस्थियाव जोङो जोंनि ब्लकआवहाय खैराबारि समस्थियाव बांसिन गोख्रोङै जोङो रायजो राजानि सेरावहा लाना थांनो हागोन जोङो बेखौ आसा खालामदों। आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जितु आथिखालाव बिटिआर सरकार जि सोलिबाय थादों बेयावहा गाहायै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना जितु हादोरनि न'खरनि देशनि भबिसत दा बिथांमोना बिथांनि राजखान्थिखौ मोजां मोननानै दिनै बे 4 बोसोरनि गेजेराव लोब लोब जोंनि लाइमोनफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान खालामनानै हारिनि जाथिनि हादरनि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना आवगायबोदों। बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां सिम्बल होननानै जोङो बुंनो हायो। जोङो बर' जाथि हिसाबै मोनसे माहारिबाद आरो ओनसोलखौ जोङो गुबुन जाथि जनगोष्ठी माहारिनि रायजो राजा दोङो जाहाथे खौसेयैनो गोजोन खौसेथि बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि जि मोनसे दायबद्धता दा बेखौ सुक्तिकारि जोंनि सागानगिरि दैदेनगिरि मानगोनां बिथां एबसुनिफ्राय प्रमद बर' सार, लरेन्स इस्लारि एनडिएफबिनिफ्राय बिथांमोन थाबाय आरो गुबुन गुबुन आफादनि सागानगिरि बिथांमोन थाबाय। दा बिथां बड'फाया जि मोनसे बिबान होलांदोंमोन जोङो जाय जि आफादावनो थायाथों मानो जों पर्याय कमिटिनो बिथांनि जि मिजिं आसा बेखौ जोङो मावफुंनो थांगासिनो दङ। बिथाङा जोंनि गेजेराव मोनसे स्ल'गान होदों लेट एन्ड लेट लिभ। दा बे एजेन्डाखौ लानानै जोङो दिनै खामानि मावगासिनो दङ प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायावहा राजखान्थि भाबै जों आसा खालामदों जोंनि लाइमोनफोरनि जि इयुन भबिसत बेखौ जोङो मोजाङै जोङो नोजोर होदों आरो बिथांमोननि भबिसतखौ जों हानायसिम मोजां खालामनो थाखाय चिफ सारनि दैदेननायाव खामानि मावगासिनो दङ। आसा खालामदों जोंनि बे ओनसोला हालामा गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों जाय जों जेबायदि मुलुग दरबारजों सिनायथि मोनदों जा गोजोननि मोनसे जायगा हिसाबै बिटिआर मडेल अफ पिस बे मोनसे कनसेप्टजों जों दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखौ दिनै आकर्षण जानानै मोजां मोननानै दिनै गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी स्पेसियेलि 26टा जाथि जनगोष्ठी जोंनि ओनसोलाव बिटिआर हालामाव दङ बिथांमोननि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि समाजारि दैदेनगिरि मेलेमजिबि गासैबो सेक्सननि रायजो राजा बिथांमोना मोनसे दायबद्धताखौ बुजिनानै दिनै चिफ सार बिथांखौ राजखान्थि भाबै इउपिपिएल दोलोखौ मदद होनो थाखाय लोब लोब जगदान खालामदों। फैबाय थानाय समावबो जों खैराबारि हालामनिफ्राय बा खैराबारि समष्टिनिफ्राय जों सारखौ सासे जों दैदेनगिरि बा एमसिएलए जोङो दैथायहरनो हागोन बेखौ जोङो नुहुरदों आरो बेनि थाखाय जोङो सारा जोंनो बिबान होनाय बायदि जोंबो जेसेबां हायो रायजो राजानि सेराव थांनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बे आफादखौ दिनै जोंनिफ्राय बिबान होजानाय हिसाबै खैराबारि ब्लक कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि रमेश चन्द्र बर' बिथाङा दैदेनगासिनो दङ आरो कअर्डिनेटर हिसाबै खैराबारि समष्टिनि बा खैराबारि ब्लकनि मानगोनां सार बिथां कृष्ण बाहादुर गिरि बिथांनि दैदेननायाव जयेन्टलि जोङो मोनसे रायजो राजानि खाथियाव थांनानै इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। रायजो राजानि अनसायनाय मोनदों। गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना दिनै खम समनि गेजेराव लोब लोब इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। फैबाय थानाय समावबो गोबांथार जगदान जानायनि मोनसे जोंनाव लिस्ट दङ। दा बेखायनो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समावहा राजनितिया खम खिन्थु समाज दानाय हारि दानाय ओनसोल जौगानाय गोजोन सान्थिनि थाखाय प्रमद बर' सार बिथाङा जाबायदि बिबान लानानै खामानि मावबाय थादों जोङो साफ्रोमबो बर' फिसायानो जा जोङो बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जोंनि रायजो राजा बिथांमोना दिनै खौसेयै आवगायबोनायखौ जों नुदों। आसा खालामदों जोंनो जि भबिसतखौ जोंनो दानांगोन आरो बे हिसाबै जोङो दिनै बिबान दङ। नायबाय दा खैराबारियाव बिजेपिनि एमसिएलए दङब्लाबो थांनाय बोसोरब्रैयाव बिथाङा रायजोनि जेबो खामानि मावफुंनो हायाखै। बेनि थाखायनो दिनै खैराबारि ओनसोलनि रायजो राजा गुबुन हारि माहारि बिथांमोननि रायजो राजा बिथांमोना मोनसे सिद्धान्त लादों जे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोजोंनो डाइरेक्ट जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय प्रतिनिधि बा एमसिएलए दैथायहरनानै
जोङो डेभेलपमेन्टनि जि मोनसे कानेक्सन लिंकखौ डाइरेक्ट खालामनांगौ दा बेखायनो बिजेपि खालामनांगौखौ जों खालामनानै नायबाय दा बिजेपि खालामनानै काउन्सिलाव जेबो माना बुंदों मोजां जानायखौ जोंनो नुवाखै बेबायदि रायजो राजाया माने फिडबेकखौ होदों दा बे हिसाबै जोंहा दायो MCLA गैयाब्लाबो बिजेपिनि MCLAब्लाबो दायो जोंनि खैराबारि समस्थिया UPPLनि थाखाय माने देरहानायनि लामाया रोखा जानानै दङ दा बेनि थाखाय जोङो सान-हर जोंनि UPPLनि कर्मिफोर लिडारफोर बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ आरो बिनिनो फिथाइ हिसाबै दिनै जोङो बिथांमोनखौ जोङो दिनै UPPL दोलोआव बरायनो थाखाय खाबु मोनदों आरो পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকৰ চেনেললৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি আমাৰ BTR চিফ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ ঘৰত আমাৰ 31 নং পৰিষদীয় সমষ্টি খৈৰাবাৰীৰ পৰা সৰ্বমুঠ BPF BJP আৰু অন্যান্য দলৰ পৰা আৰু সমাজৰ বিশেষ মানে ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ ব্যক্তি আজি ছাৰৰ ঘৰত প্ৰায় 18জন ব্যক্তিয়ে আমাৰ UPPL দলক ভাল পাই যোগদান কৰিছে আমি আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আৰু কিছু ব্যক্তি আমাৰ মাজত আহিব আৰু খৈৰাবাৰী সমষ্টিটো আজিৰ তাৰিখত যথেষ্ট ভাল আমি আজি প্ৰায় 3 দিন আগত আমাৰ বোৰ্ড সন্মিলন হৈছিল আৰু সেই বোৰ্ড সন্মিলনত আমি যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ আৰু যিসকল আমাৰ কৰ্মী আছিল সকলোৱে তাত উপস্থিত থাকি যথেষ্টখিনি সহযোগ কৰিছে আৰু খৈৰাবাৰী সমষ্টিটো অহা 25 আমাৰ যি 2025 চনৰ যিটো ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ খৈৰাবাৰী সমষ্টি পিপল ভোটত জয়ী হ'ব BTR-বাসীকে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা যাচিছোঁ আৰু আমাৰ খৈৰাবাৰী সমষ্টি আজি 10 মাহ হ'ল মই তাতে কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে গৈছোঁ প্ৰথমত যেনেকৈ আছিল বৰ্তমান দিনত মানে যোৱাকালি আজিলৈকে মানে খৈৰাবাৰী ব্লকৰ সহযোগত আমাৰ ভাতৃধৰণী বড়ো ডাঙৰীয়াৰ সহযোগত আৰু আমাৰ মানে ব্লকৰ কৰ্মকৰ্তাৰ সহযোগত যথেষ্ট পৰিমাণে আমি মানে উন্নতৰ ৰাস্তাত আগবাঢ়িছোঁ যেনেকৈ আগৰ পৰিৱেশ আৰু এতিয়াৰ পৰিৱেশ মানে বহুত চেঞ্জ হৈ গৈছে যেনেকৈ তাত বিজেপিৰ MCLA তাতে শাসন কৰি আছে কিন্তু বিজেপিৰ লগত এই বৰ্তমান খৈৰাবাৰীত মানুহ মানে ভোটাৰাইজ নোহোৱা হৈ গৈছে চবে মানে হিল্লোল ভাঙি মানে UPPLত যোগদান কৰি আছে দলে বলে যোৱা আমাৰ মানে বুথ সন্মিলনী মানে ৰাইজক বুজাইছে যে এতিয়া মানে বিজেপি হওক BPF হওক সব দল ত্যাগ কৰি মানে আমাৰ UPPLত যোগদান কৰি আছে আৰু সকলোৱে মেছেজ দি আছে ইয়াতে আৰু মানে ঠেলাৱালা ৰিক্সাৱালাৰ পৰা লৈ বিভিন্ন মানে বিজনেছমেন সকলেও মানে এটা মেছেজ দি আছে যে এইবাৰ খৈৰাবাৰী সমষ্টি মানে UPPLে মানে উদ্ধাৰ কৰিব বুলি এটা ভাল মেছেজ এটা আহি আছে কি কাৰণ থাকিব পাৰে যে মানে হ'ল যে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো আমাৰ পাৰ্টিৰ মানে প্ৰেছিডেণ্ট প্ৰমোদ বড়ো BTR চিফ তেখেতৰ যে এটা শান্তি মানে BTRত আনিলে আৰু জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে যেনেকৈ সকলোক আঁকোৱালি লৈ মানে যে আগবাঢ়ি আছে মানে শিক্ষাৰ দিশতে হওক বা বিভিন্ন দিশত মানে তেওঁ আগবাঢ়ি আছে আৰু BTR ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো নিচিনা এজন মানে জ্ঞানী আৰু শিক্ষিত মানে নেতা এজন লাগিব বুলি এই মানে খৈৰাবাৰীবাসী ৰাইজে কিন্তু অনুভৱ কৰিছে এই কথাটো মিত্ৰজোঁট আমাৰ আছে মিত্ৰজোঁট থাকিলেও তেতিয়া মানে ইলেকশ্যন জিতাৰ পিছতহে আমি হাৰিলোঁ তেতিয়া সেই মিত্ৰজোঁট হৈছে মানে দুটা পক্ষ মিলি 9টা মিলি সেই মিত্ৰজোঁট হৈছে কিন্তু ইলেকশ্যন আহিলে তেওঁলোকেতো মানে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি আছে আমি মানে ওদালগুৰি 10টা ল'ম আমি তামোলপুৰত 6টা দখল কৰিম বুলি তেওঁলোকৰ আমি নাজানা নহয় যেনেকৈ তেওঁলোকে যোৱাবেলি কি কৰিছিল মানে চিপাঝাৰ মানে বাইহাটাৰ পৰা 50খন 100খন বাছত মানে মানুহ উঠাই লৈ আহি আমাৰ মানে সমষ্টিবিলাকত তেওঁলোকে ডাঙৰ সভা কৰিছিল তেতিয়া ৰাইজে দেখা পালে ইমান মানুহ বিজেপিৰ এই আমি এইফালে যাব লাগে বুলি মানে মানুহবিলাকে কিছুমান আমাৰ সাদা চিধা মানে খেতিয়ক ৰাইজ নাজানে কিন্তু এতিয়া ৰাইজে গম পালে যে এই মানুহবিলাক আচলতে আমাৰ মানে চিপাঝাৰ বাইহাটাৰ পৰা আহি ইয়াতে জনসমাৱেশ দেখুৱাইছিল কিন্তু এতিয়া কি হৈছে UPPLৰ নিজা সমষ্টিৰ মানুহে মানে বিজেপি যিমান মানে জনসমাৱেশ দেখাইছিল তাতকৈ 4 গুণ মানুহ UPPLক ভাল পাই UPPLৰ সভা সমিতিত আগবাঢ়ি আহি আছে আপোনালোকৰ মিত্ৰজোঁট আৰু মানে মিত্ৰজোঁটটো আমাৰ চলি আছে বৰ্তমান চৰকাৰ মানে ইলেকশ্যন কোড অফ কণ্ডাক্ট নালাগালৈকে আমাৰ মিত্ৰজোঁট থাকিব কিন্তু ইলেকশ্যনত যেনেকুৱা হ'ব হাইকমাণ্ডৰ বিবেচনা মতে আমি মানে ইলেকশ্যন খেলিম আমাৰ মানে পাৰ্টিৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ তেওঁৰ নেতৃত্বত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আমি মানে তেওঁলোকক মানে বেয়া ক'বও যোৱা নাই কিন্তু মানে খৈৰাবাৰী সমষ্টিটো আমি নক'লে কি হ'ব কিন্তু ৰাইজেই মানে UPPLক
মানে উদ্ধাৰ কৰিব বিচাৰি আছে ভোটাৰ ৰাইজে বিচাৰি আছে যেনেকৈ তাতে 58,000 ভোটাৰ আছিল যোৱাবেলি এবাৰ 60,000 ভোটাৰ হৈছে এই 60,000 ভোটাৰ ভিতৰত 80% ভোটাৰ ৰাইজে কিন্তু UPPLকহে উদ্ধাৰ কৰিব বিচাৰি আছে এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইড হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ECG টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन